10 verse 34 and 35. Inkosi yomthembusise bazalwane. Hallelujah bazalwane. Umsamaria oneshawu inkosi yomthembusise bazalwane. Kunezinto uNkulunkulu bazalwane afune ukuthi ngiyele kuzo ayikhuluma singishare nabantwana bakaNkulunkulu. Inkosi yomthembusise bazalwane. Inkosi yomthembusise bazalwane. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngizocela othela bazalwane asifundele. Waya kuye wambopha amanxeba wathela amafutha newayini kuwo wamgibelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamnakekela. Amen. Amen. Hey, izwi lesisha lesi. Yes. Ngizigama lithi wamnakekela kanti izwi lesi engasifunda kakhulu ngiyaphinda bazalwane siwanisana school nami. Alithi wamnakekela lithi wamgcina. Amen. Inkosi yomthembusise. Ayi libe hlanje phansi bakuphileke nje ngizofunda nje phansi igama likaJesu. Amen. Baba siyabonga izwi lakhe emphilayo khuluma ngalo silalele uNkulunkulu wethu ingcwele egameni likaJesu Inkosi yethu. Amen. Amen. Izwi kaNkulunkulu bazalwane ibandla lithi amen. Amen. Siyakhumbula bazalwane ngaleya Sunday bazalwane safunda amavesi la bazalwane akhuluma ngomsamaria oneshawu. Ngiyakhumbula bazalwane kuningi sakuthinta ngalesa sikhathi bazalwane nokuthi uJesu la wayekhuluma ngomakhelwane. Siyakhumbula bazalwane Jesus. lapho sifundela khona ubrother Sabelo bazalwane verse 34 umsamaria oneshawu bazalwane ngathi sizothi go deeper inkosi yomthembusise ngoba izinto ezayikhulunywa inkosi yethu uJesu bazalwane always bazalwane zine deeper meaning yaso. Inkosi yomthembusise bazalwane abanye wayithi mayikhuluma bangezwa nje, abanye wayithi mayikhuluma bemzwe kanye, abanye babe nomuzwa kanye babemzwa kaningi. Inkosi yomthembusise kangangokuthi okunye babe ngaqondi ngalesa sikhathi ayikhuluma ngaso baqonda esehambile. Siyezwana bazalwane. Hallelujah. Lithi ke bazalwane izwi kaNkulunkulu wathi masefika azelo Sunday school uyayazi bazalwane nami ngayazi ngise Sunday school. Ngiyakhumbula ngaze ngawina incwadi nje bazalwane engangiwele Sunday school number 1 eyayibhalwe umsamaria oneshawu ngayifunda yonke ngiphinda ineyithombe phakathi ngamkhulu number 1 bazalwane ngiphinda bazalwane bazalwane kwakumnandi Sunday school. Kwakumnandi Sunday school. Na Sunday school njengoba ngibona ngibele ngifaka uchayi ngakade ngiSunday school nami uma ngihleli inyawo zenzi ziyafika phansi zayingafika ezaphansi ngikhumbula ngilele emoyeni kanje ya mhlawumbe ngangalapha ngathi kwabancanyana kuhle ukukhona bazalwane. Inkosi yomthembusise lithi kaNkulunkulu le ndoda le bazalwane yayishawe izinto legcwele ile umndondo emgwaqeni lithi kwedlula umpriest wayigwemela kwedlula umlevi wayigwemela siyathola ukuthi kwakufanele vele bayigwemele ngenxa ukuthi inkonzo uNkulunkulu ayibanikeze yona yayingavumi ukuthi bathinte umuntu ofileyo. Inkosi yomthembusise bazalwane hayi ngoba babexhwalile kahle kahle kodwa inkonzo yobupriest yayingavumi ngoba wamthinta umuntu nje ofile nje njengendlela nje eyayimele ngayo wawusukungcolile. Mawufunda incwadi yabaLevi inkosi yomthembusise bazalwane lapho chapter 21 chapter 22 chapter 23 lapho uyithola kulezo ndawo lezo inkonzo yabo ukuthi ihamba kanjani. Bamgwemela ke bazalwane. Lithi izwi kaNkulunkulu kwasekufika umsamaria. Okokuqala bazalwane umsamaria ngicela nibambe lo umsamaria bazalwane kwakungabantu kwakuyi-mixed breed amasamaria. Kwakungesiwona amaJuda kwakungosibo futhi abezizwe ngokuphelele. Kwabantu abaqhamuka ngokuthi hlangane abaJuda nabezizwe. Kwaseqhamuka abantu ke lapho. Bayede kusinga sibulo uNkulunkulu wethu ungcwele bayede uNkulunkulu wethu lokala bayede umdala Yesu Kristu
bayede uNkulunkulu wenohlele esihlabeni sakho sobukhosi umubayede Nkosi khothanelwa ngamaZulu baba wethu ongcwele khothanelwa izingelosi osezweni lakho ingelosi negala zezulu zesizungeze isihlalo sakho sobukhosi semini uNkulunkulu wethu onamandla siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga wena umdala kunezinsuku baba wethu ongcwele qhubeka Nkosi uJesu ukwenza intando yakho ngalesi sikhathi egameni lika Jesu linamandla egameni lika Jesu linamandla uNkulunkulu omuhle wena uthethi ma uNkulunkulu oqinisile njalo izwi lakho Nkosi uJesu limile kuze kube phakathi ngalesi sikhathi uNkulunkulu wethu ongcwele siyakuthobela in the mighty name of Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Because of the sisters around. Amen. Nandi uNkulunkulu. Jesus. Lithi ke izwi kaNkulunkulu mase fika umSamaria. Bazalwane ngicela simbuke umSamaria eyitype kaJesu. Inkosi yomsimbusise bazalwane. uJesu bazalwane uma exoxa le ndaba le bazalwane uthi kwasekufika umSamaria sebedlulile bonke. Siyakhumbula bazalwane sabuka ukuthi umpriest wayemele umthetho. Umlevi owedlula wayephethe umthetho. Umthetho bazalwane kaNkulunkulu wawuyistandard esasi very high for abantu. Inkosi yomsimbusise bazalwane. Izwi kaNkulunkulu lesivezela ukuthi umthetho wawungcwele. Inkosi yomsimbusise. Kepha umthetho bazalwane wawungakwazi ukwehla ufinyelele la abantu abakhona khona. Inkosi yomsimbusise bazalwane. Amen. Umthetho mama Ndwandwe wawuneyimfuno oyifuna abantu kodwa ungakwazi ukubasiza. Inkosi yomsimbusise wawuveza istandards kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungeli. Ebese ungakutshela ukuthi uzokwenza kanjani ungeli. Mawuyisela ungasiza ukuthi uyakweba. Ukutshela ukuthi ungeli uzoyibonela wena ukuthi usa kanjani istandard sokungeli. Ukutshela ukuthi ungaphili. Ukuthi uzokwenza kanjani ungaphili kodwa khona uthi wona ungaphili. Utshela istandard. Kodwa ukwazi ukwehla. Njengoba lishizwe kaNkulunkulu lithi mase fika umSamaria lithi waya kuye. Jesus. Akhulume kimi uNkulunkulu bazalwane lithi number 1 umSamaria waba nesihawu. Lithi he was moved with compassion. Inkosi yomsimbusise. Uma ngifunda ligama ngenze study bazalwane. Elisho isihawu. Usplani Zomai. Olimi lwesiGreek. Osho ucompassion, osho ukuba nepity ngomuntu, ukuba sympathetic. Angithi kwasho njalo sabela. Ukuba nesympathy kumuntu, ukumzwela. Lithi ke bazalwane izwi kaNkulunkulu wathi mayibona umSamaria waba nesihawu. Ngalibuka leli gama leli usplani Zomai lona bazalwane lapha setshenziswe khona nje ikhathi ezininganyana. Lisebenze la uJesu emuva khona icompassion. Inkosi yomsimbusise. Amen. Khona kanye la esetshenziswe khona leli gama leli la ubaba wendodana olahlelwe lithi wayibona iza le. Lithi uma ayibona wayibona ukuthi indodana yami le wayeseyidabukela bazalwane wayibona nesihe. Inkosi yomsimbusise mayifika senazo ndaba akabuzanga ukuthi sibhayizane ngathi ngizela ingane ubukhangana. Usukhamika nje ugqoke impahla ezinukayo usunamaphunga nje ezikhangana. Akasakuze konke lokho ngenxa yesine. Uchapter 15 lo uncwadi ngani ungafunda zanje ngifunda naphela. Indodana yolahleko leyo. Leli gama liphinde lasebenza bazalwane uJesu uma ehlele esithuku. La ezefika khona abadoda over 5000 singabalwa ingane nomama kanjalo. Lithi kaNkulunkulu isithuku wasibuka wasidabukela. What the man spent 3 days bengenakudla. Wayesenza something. Lapho lasetshenziswa ligama uJesu ebona isithuku wasidabukela ngenxa yokusathathazekile sifana nezimvu engenamelusi. Lapho lasetshenziswa ligama uJesu bazalwane uma ephilisa abagulayo ngenxa yokuthi abadabukela. Umatthew 14 verse 14. Umatthew 20 verse 34.
wayephikisa impumputhe bazalwane uJesu lapho enyakaziswa yini isihawu onke lama verse kunyakaziswa isihawu ku chapter 1 verse 41 incwadi kaMarku bazalwane lithi lapho wanyakaziswa into wanyakaziswa umuntu owayenokho akuyabona i-compassion uJesu yanyakazisa yamuva wayemuntu onokho wafika mthinta umuntu onokho wayengathithwa because in the process it was contagious. Kodwa mayisefikile umSamariya onesihawu uyeza afika zomthinta akathi uzonqola abanefu babengeke bamthinte abaphristi babengeke bamthinte kodwa uJesu weza afika bamthinta umuntu sibe COVID-19 yafuneka uNkulunkulu umfundisi Mathenjwa thole namagama ebesinamajwayelo esingisini uthi mase umfundisi Mathenjwa efayethi wathi uzuthi ngisho kwakudictionary uthi awugigini impela igama leli siyabona kusakubulika quarantine siyabona ukuthi bazalwane umuntu owayehlala equarantine kodwa uJesu umSamariya onesihawu wafika wamthinta yini mezamthini isilethela ngaphansi kwakhe i-compassion nowesifazane bazalwane waseNayini owayengumfelokazi lithi uJesu nalapho waba nani waba nesihawu siplaknizo maye akasho ukuthi let me mind my own business angene khabe isigebengu lesida nje lithi waya kuye praise God bazalwane uJesu simkhonzayo weza kithi asithina saya kuye uye weza kithi umthetho wongakwazi ukuya kubantu bathi uJesu weza waya kubantu haleluya bakupha abantu basodaleni bakupha abantu bakwilile esijuyini sondala lwezono basakufeni kwaphakade lento ngisekhumbula ukuthi yayi lelo umndondo umuntu half dead or half alive kanjalo umuntu bazalwane uma engakathola ukuphila ovela kuNkulunkulu ku half dead lisakhona ithemba ukuthi sengaphila umuntu ophila bazalwane ulela umndondo lo muntu lo ihlanguhlangothi lwakhe olunye lufile kodwa lunye ukhona ngoba kudla uphuthu ukhona ngoba kuyasebenza uyahola ekuthola i-payslip naye konke kuyenzeka kuye uyafunda uyaphasa nasesikoleni kodwa ulele umndondo until afe ukufa nokufa uma esimpilo yakhe sisikhathi of emhlabeni lapha ngeke sakwazi ukuba resurrected mangisho ukuba resurrected ngisho kwi-spiritual death inkosi yomsindisisi bazalwane lithi waya kuye abazalwane sakijima ngesikhathi uma iseyile kule brother wenzenjani wambopha amanxeba abazalwane ngoba ulimele njengoba kanjena kubeka wathela amafutha bazalwane bathi taste onke lawo abalulekile ngesikhathi asivumeli bazalwane Jesus emanqobeni akho wathela amafutha yes lewayini kuwo wathela wayini kulo bazalwane zonke lezi zinto zisimboliki yes wagibelisa esilwaneni sakhe hayi bazalwane uma elele kanjalo ngizokuthatha isikhathi la selection mangiyenza kodwa niyambona imoto bazalwane ngithi into bakubele phansi nayibona ngithi wayithatha akasizwa umuntu uyayibukula uyigibelisa kuphi esilwaneni sakhe uyayibona isilele esilwaneni indoda kanje yabona isilwane besigitshelo uye yena wayehla kwagibela yena wahamba naye bazalwane yes wamusa endlini yezihawu asikhulume sonke endlini yezihawu ngedlela Sunday school Jesus wamkhwelisa esilwaneni bazalwane uJesu wangena odakeni naye bazalwane sasikulo haleluya uma usiza umuntu osodakeni mama sikhulele emakhaya thina uma ungafuna ukungcola ngeke umsize noma ungafuna ukuthi uzongcola ngeke umsize kodwa mayisemkhonzayo akabanga nendaba lokungcola wahla wangena phakathi naye haleluya that's why it is kwaNkulunkulu wenziwe isoni wabala kanye nezoni esimejana
Amen sicela. Ezafathela uNkulunkulu nje bazalwane wayesephakathi. Jesus. Akekho umuntu obamubi njengoJesu. Yeah. Mawuthi nezonke iphansi nothing there. Uyabona yena alukho uhlobo lwesono olungekho phezu kwakhe. Uthakatha izono lezi ibatazwa abantu umuntu uyathakatha ke batazwa. Umuntu oyisibabe kuyabatazwa kodwa abaningi abayizwa. Kulula phela kulula bayizwa phela bazalwane siyakwazi ukuyizwa. Kulula akuthi indeed isala kumbulali izinto lezo abantu abathi bakhuphe ngazo. Kodwa bathi hayi qamba nje mama engathi hey qamba nje. Alukho noma sonke ngekho kuyi. Ngena wayesephakathi la ezolweni engafake amagloves. Wamflathela uNkulunkulu. Asamba ngesikhathi. Wabisa indlela ehambi. Umlazi uNkulunkulu anikeze wona namhlanje bazalwane uthe asihlale endlini ehambi. Oh Jesus. Hlala endlini ehambi mzalwane. Awuqhubeke sibona. Wamnakekela. Lithi elami wamgcina. Wamusa endlini yezihambi wamgcina. Inkosi yomsibusisi. Amen. Awuqhubeke uverse 35. Ngakusasa wakhipha ordinary ababili. Wabanika umninindlu yezihambi. Wathi kuye, mnakekele. Ayithi lamgcina. Lithi mnakekele, mgcine. Siyabona isifana leso bazalwane ngithi. Siyahambisana kakhulu. Utshela abantu bazalwane umnini ihosi yezihambi. Thomgcine lo muntu lo. Hallelujah. Because somsibusise bazalwane. Jesus. Awuqede investigation. Mnakekele zonke Awuzela. Wozela. Ya. Wozela ngizela uzele nje kube mnandi insizwa. Ndamanje kube kusukela bra. Hlale phansi ngesilelo ukufunda lonke. Ngakusasa wakhipha ordinary ababili. Wabanika umninindlu yezihambi wathi kuye, mnakekele zonke izindleko ezenzekayo ngaphezulu kwalokhu. Ngiyakukhokhela zona uma sengibuya. Uma sengibuya. Lo Samaria uyabuya. Awu. Lo Samaria uyabuya. Uthenge mina hlala endlini ehambi. Hey. Naye ndoda ebinela umndondo bazalwane. I half dead, I half alive. Wayithatha uSamaria. Wayigibelisa esilwaneni ngoba ikwazi kuyihambela. Hallelujah. Wayigibelisa esilwaneni ngoba ikwazi kwenzani? Ukuyihambela. Njengoba sikholwa asihambele yahanjiswa. Oh, hallelujah. Uyabona bazalwane uJesu wayethatha ukwazi ukuhamba. Oh, Jesus. Before ungakwazi ukushukuma. Amasho ukuthi awu useless lo. Amhlanje nje lihamba lesizwe le. 3 years engahamba. And yet he was a full human being. Kodwa njengamanje useyahamba. Angiyeka mwenye ngizemsiza. Ungahlala ekhambeni. Ungahlala ekhambeni kusho konke lokho kunikeze khona. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyabonga Nkosi yami. Wamthatha usendlini ehambi. Engakwazi ukuhamba. Wathi hlala endlini ehambi. Wayeseqoqa nomnikazi wendlu ehambi. Wathi le ndoda le nabo ordinary ababili. Ordinary ababili bazalwane it was a 1 day wage. Mawufundisa kaNkulunkulu. Okay. Mawufunda ngiyakhumbula le parable kaJesu leyana yabasebenzi besibili. Baqasuka abanye bathi thina sisebenza isikhathi eside thina isifudumeliselanga sishile kodwa ekugcineni sesithola imali efanayo. Waqhaphula sivumelene nayo. Lapho kukhulunywa ngabantu ababiziwe umsebenzi kaNkulunkulu. Njengoba ngilanga lezo nje nami nginosuku uJesu angitshela ngalo ukuthi usazoshumayela. Ngizoba ngishumayela nje ngimi nami ngisomfundisi lana bazalwane.
hayi ukuthi ngoba ngikwazi unosuku uJesu asho ngalo ukuthi usazosho lubhale phansi idari yami isebenze sivini udenariyo 1 kwakumholo wosuku ngamanye amazwi njobe shiyo denariyo ababili uthi lo muntu umgcine namhlanje umgcine naselangeni elilandelayo uthi uma kukhona ezinye indleko ezidekayo kuye mina ngumSamariya ngadressa wena njengomnini wendle ihamba ini noma ihotela noma ilodge khona ngaleyo khona ngalo abazalwane uzomgcinelela yena le mali engulikeyo le mali yosuku oli1 le yosuku olwesibili ngamanye amazwi ngilindele ukuthatha 2 days la ngamanye amazwi ngilindele ukuthatha bani u2 days la kodwa khona ngiyabuya inkosi yomsimbusise Jesus. hlala insizwa la unethezeke njengoba uhlala lapho nje ngushiyeke kubani kumninindlu umninindlu bani umninindlu ngoyingcwele Oh, Jesus. into ihambe yini into ihambe ilokhu athesh Hallelujah. Jesus. njengoba sikhona nje bazalwane sisadlile ihambe Hallelujah. njengoba ngila eMontana Evangelical Church isadlile ihambe uthi uNkulunkulu endlile ihambe hlala khona Hey. mama mina ngiyabuya Hallelujah. ubuya nini after 2 days Jesus. sathi ngila uNkulunkulu angasiza ke sikhulume ngo 2 days ngokubhaliwe la ezwini kaNkulunkulu lokhu ngithola isikhathi ngikhuluma ngawo 2 days uthi lapha uyabuya after 2 days njengoba uhleli lapha akadingile umSamariya ukuthi mayisebuya ngesikhathi ongazi ngaso sokuya ngokusobe kuba isikhathi mayisebuya athola isekho nendoda Hey. Hey. Jesus. zelabra lensizwa ayikho compatible waza ingisebenzi angizosebenza kahle ngiyabonga ngisukedile akekho umshayeli sami abazalwane umshayeli ayikhulu bazalwane siyabonga yazi amen hlala lapha yes endlini ehambi njengoba una endlini ehambi konke okudingayo usendlini ehambi Hallelujah. inkosi yomsimbusise ukuthi ufike endlini ehambi ungakwazi ukuhamba mawusuqala ukuthi ingathi ngingcono manje uyakwazi ukuthi uwabele endlini ehambi engakwazi ukuhamba engazi lutho ebhayizizwa umntakanosha ebhayizizwa izono engazi ngisho u-A-E-I-O-U Oh, Jesus. kodwa akadele ngabheka athi hayi ngusengiright man bese yaphuma uthi uNkulunkulu asihlale endlini yani yayihamba indlu ihambile bazalwane inama floors khona first floor second third fourth fifth sixth seven khona ngisho ngeke uthi umbuso kaNkulunkulu mkhulu bazalwane uma kuba oHilton koThekwini namahotela amakhulu wabona koSwitzerland na uyabona ukuthi hey madoda makusho ama price imali engaka kunama flowers anibazalwane praise God ukuthi abaningi benu lapha nayithola iflow ukulambizile kuyi evangelical church Jesus. kunama flowers lawo bazalwane kunama rooms and ama flowers ahlukene bakhona assemblies of God very flow nawo leyo kodwa same hotel same company same money same nini Yeah. asuke every floor thing akekho ngcono kunolele every floor yesibili because uma ku 5 stars zonke Hallelujah. Anamazi ayikho floor emasikwini ngcono kunenye bese kuba nama rooms
Room number 48. Okuyingcotshani Evangelical Church. La uNkulunkulu ambeke khona lapho. Inkosi somsibusisi. Njengoba kufundiswa bazalwane confirmation ngima mhlabona bazalwane. Kufundiswa ngani ngobulungu. Amhlabona lonto leyo. Mawufikile la uzobaliswa lokula. Awukuhlala kazi uthubani lokwabantu. Amhlabona ukuthi khona abantu bazi ukuthi ngalendlela le athi ngiyakhona nami ngiyathandaza ekhaya. Amhlabona le bidane ekole bazalwane. Hey, nami ngiyakhona ekhaya ngiyathandaza kuyangizwa noma ngisekhaya uNkulunkulu. Kunamagama engakhumbulayo akashonze kaNkulunkulu the late Reverend Nicholas Beno. Wase Assemblies of God siyamaza umkhulu ayindodela ngayo ngakhontrol yakhe ngangayilabela eminyakeni edlule mhlawumbe 8 years 8 to 9 10 years ago around that uthi uma umuntu esijo izinto leshofunise ngomtshanga sela uthi mayisindisa umuntu ufake ebandleni uthi awusindiswa bese uhlala ekhaya ngoba uhlala ekhaya uzoza lo ngadliwa how Jesus. yakhumbula uzwakalelisa wathi akekho umzalwane Losberg futhi igama lalo sechaza Losberg ukuthi uduhle olithile lempentshisi olivele lube lodwa nje mayichaza lendlela ayichaza ngayo bazalwane akekho basikhona sikabantwana baNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu ulindele ukuthi kube sebandleni futhi nosebandleni alikho nona kunelinye uyabona iroom leyo kuyo ayikho ngcono phezulu kunale okuyo alikho ibandla engenazo igebengu zawo ngisaba nje ichurch kodwa zikhona zikhona engizaziyo mina bazalwane bangazi ukugebengu womuntu nje wengabuza angikhulumi ngayo angazi usikhatheso hlobo isigebengu nje wena angikhulumi nangawo. Yeah. You are nothing. You are not. You are not going to Rwanda. Nihleli izinsizwa insizwa inento iyajona. Kunjani yaya? Iyamangala ngani into yakho ukuthi insizwa le bantu namhlanje kunjani manje? Ngiyathanda baby yes. Ya. Okay ngiyakuza. Ifoni uyezwa ula ukhuluma nentombi la iyakhuluma intombi lokho iphindile ngiyathanda yes. Kunani baby? Hallelujah. Sindiswa. Mawuhlala ndine ihamhlala. Muzofakasha hlala. Oh Jesus, siyabonga. Andile kama uhlala ngoba uhlalela. Uhlala ngoba nokubekile kuphela la. Hayi. Befika ubunzima usendlile ihambi. Akuzafika idafika. Hallelujah. Kodwa bafika ayibukhalule covering madoda. Oh Jesus. Haleluya igama likaJesu. Hallelujah. Ubunzima bukhalule covering. Oh Jesus. Lokho sibekile la uthena sinakekelwe. La unowetha la. Abasizayo. Inkosi yokuthi kusise. Mawulokhulele abazothi uright kodwa namhlanje. Hey. Bathohlele ngithathe down. Athi right kodwa namhlanje. Kunjani? Uright laleke kahle. Liphethe kanjani leli hotela lethu? Amjabona bazalwane. Noma kuthiwa ufikwa ubusika umthola phakathi la. Noma kuthiwa ufikwa ihlobo ula endlini ehamba. Inkosi yomsibusise bazalwane. Thank you, Jesus. Ngikhumbula many years ago, I think it was 1993. Ngoba ngifunda eHigher Primary. 92, 93, 94. Sayisabhekana nesimo esizima kabe ekhaya. Kulo 3 years ago, wawushisa wonke. Siyabona ngangakanani lapha, I was very very young. Kodwa ngikhumbula ama details. Ukuthi kwakwenzeka u1 no2 no3. Yimpela omdala ekhaya. Sasithi masenzeka izinto. Ngingane kodwa ngibona ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi. Sikhuluma ezinye ingane. Uma ngifika ekhaya
uma wami ngizala athi kanti Jesu wena unami noma ngihamba endleleni enzima kodwa kabe mnikulo kanti Jesu wena unami noma ngihamba endleleni enzima namanje ngisengoma mancele kuba kwakumzima sasuna kuba mancele isibara ushintshe ngekho kufika ekhaya Jesus. isibara ngisho wakho awudisowni ngokuthasebenzi uba kwakhe nemali uba kwakhe ngenamali Jesus. uba kwakhe nike imali yokuresponde uba kwakhe ngenamali Oh, hallelujah. khuluma ngeke ihamba Thank you, Jesus. uNkulunkulu hlala ndile ihamba Oh, Jesus. ngisho akufuna umuntu hlala Jesus. uhlungu luphasa mina sakhe enkonzweni Jesus. ala msikhaleni hlala endlini ehambi umSamariya akeze ukucinga kwenye indawo uzocinga nokuzothola abashiya khona akabheka kwenye indawo ukuthola abashiya khona uzobuya khulume athi isekhona usibamba wa athini umniniso athi yes moya ngcwele athi yes usekhona akukho lapha check out khona inkosi yomsikusize Hallelujah. endlini ihambi asithi sibekiwe check out phinde check in phinde check out phinde check in endlini ihambi siyahlala endlini ihambi Hallelujah. singabakhona Jesus. asivakashile khona sibekiwe Thank you. uzosiphekela ukukhoza uyabuya umSamariya uyabuya umSamariya bazalwane Jesus. ulindele ukuthi akhole la Thank you, Jesus. endaweni akubeke kuyo Oh, hallelujah. endiwakubeka kuyo wawungazi lutho wawugijeza esilwaneni ungazi lutho mhlawumbe abanye babedula ama-editions omunye edlala abafana ngokwezwe nothing omunye yisela siyafakaza ngezono abanye bayafakaza ngezono ngokuthi wamsibekhe khona ezinye ingakhulumeki nalezi ingakhulumeki wawulela umndondo wakubona ufanele ukuthi awushiye indawana efanele sicela uzosikhuleka nomkhosi Jesus. sisendlini ehambi bazalwane sisendlini ehambi bazalwane njengoba kuthiwa indlu ehambi bazalwane akusili ikhaya uhleli isikhashana la yikho abadala babethi ngingumfokazi